هجارا بهابونا کرستیان و به تایبەتی کەلوپەلێن خوارێنێ لە ڕۆژئاوای کوردستانê سەر زمانê her welatiyekî ye. Xelka zinan dikin û dibêjin saziyên çavdêriyê yên rêveberiya xwe ser bi erkê xwe ranabin û her markêtek û dikanek li gorî kêfa xwe difiroşe. Baceya wê xelkên sivîl didin. Li her markêtekê nirxê kelûpelan cuda ye. Kesê fermanber û karker nikarin xwexwedî bikin. Dibêjin kesê êgo bi dolar distîne tenê ew dikare bijî. خودي معيشة زحمته واسعار قلقي بهانه وخودي حر دكانه القور مزاجي دلي خولي دخينه خودي نقارن برتش كثر يعني مواد تمويني قش بهانه مواد جل وجاو قش بهاي يعني حمتش بهاي پرانیا کرستین خوارنش دروی روش آوا در باس دبن. جبر ولو نرخیوان بهایه. فروشکار دبیجن که گلک گمرک سر کرستیان تیدانین. و او یک بهایه وی بلندکه. جبلی ولو جی برهما روش آوایا کلوپلین خوارنه پر قلسه و تیرا بازاره ناکه. جبر ولو بازرگان نچارن گو کرستین خوارنش دروی روش آوا در باس بکن. و اوجی گریدای نرخ دلاری امریکیه که روزانه برانبری لیره سوری بلند به. خودی اسعار بهانش برگ يعني أنبونة ولاتك مستهلك براستي يعني حمي بدعتها مش درفي أبيك ودود بري بدعتي جيتي وك بزحمتيتي براستي يعني نقب زحمتي شلو بزحمتيتي جبرج قالك جمرك لسرهي قالك جمرك لسرهي جبروا له بهاي نرخ دلار امریکی برانبری لیره سورین نیزی 3000 اند به. و السروی نرخیجی تسپاندن. و او یکته واتیا گو کلو پلین خوارنه ده بها بمینن. ریوبریا خسر جید بیجه کارینن وی بو بلاف کرنا دلار لبازار تننه. و او مجار گریدای بنگاناوندی یا شاما بایتخته گو او تنه دکاره نرخ دلار امریکی داخه. لیل گوری هن شوپیناراند بیجن دیاره گوری جیما سوریه جبلندبونا نرخ دلار سوده یکی وردگره. تنه بنگا خواه بی زنگین دکه و ولاتی روشاوانو هادمینه. اکرم صالح کردستان 24 عاموده.